awukhona mngakho lo mhlangano wakhe wethelo mara naye ngam masilungise nje lapho we-artist ase-Genesis Records manje usibambela amaqhubu nawe uyangena lapha ngaze mhlawumbe usuyikhohliwe yakhe indima la cha ngikhohlanga nje hayi uhle khuluma naye ayiyeke le ufelisha lapha ekudala ngikhulume naye ngamekisa hayi no ayikho fela into eshoyo awukwazi ukuqhathanisa izinto ezingafani nakhona wayibona noma lokunikhathaza ngale interview le right into mara nayo yenza lapha yosula igama lakhe nje kuphela ngoba you know ukuthi media bathi uyidawa yenze so ufuna ukusula lokho kulunge nje ilokho nje kuphela it's a tell-all onkosi ayikho umuntu onendaba nokumsulwa bakhe ufuna ukwazi amahlazo naye nonyoka nami nanga uqobo hayi